Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Ka Khasi Students Union West Khasi Hills District hapo kajingilam jong Presiden uba John Fisher Nong Siang haringkat lang bat kinong song snong jong kasnong untli ha kakhalai tarik ubnaya yong arajar arpuar kilalai banya kendo yo Deputy Commissioner jong West Khasi Hills District nakabenta banya kren halor kilai tali kimat kibayadai bat kikam kapun kilai tali kimat kibaka KSU kalapun sngo ho Deputy Commissioner kikintop ya kajingwan pensange kibreo na kajala Asam ya kakong Silamon Suangre ban snaying hapo kasnong langpi kabaar pat kalong halor kajing temu ban snay ka disability ban mental hospital na ka sarkar Asam hal langpi Hagajo ka por ka seng lambat kinong song jong kasnong umthli kila ujor ha Deputy Commissioner halor ka jingyai peteng jong ka sarkar Asam ban se iki mauput hakasnong mauyam sim bat hakasnong umthli hakabayadai bat kade ka jing pensngo jong ka seng nagalyang jong Deputy Commissioner ulakular ban shimkhia bat ban saya kerenru bat ki bor sensar jong ka Kamrup District Asam Balikong habang yo jukip bade bat ka jing syak khangno ya kaying jong ikong Silamon Suangre hang tia po langpi nak sokar Asam marai tu kejaka nak leng jong ikong ila de ban register po kahima rei nak leng jong ki Asam lengba ki Nepali lawan ban khangno ya tiga yeng ya tiga jing sina masina ka jing tu masina ka yeng ke nak leng jong ipan jing persya helor ka te nomor kumangitip nak leng ka Asam ka Meghalaya ladong ka agreement ba lada nak leng ka Asam kasina kan jing building kini development ka habana jing tip ka sarkar Meghalaya kumjuru nakaleng jong ka Meghalaya la kisna kini ki jing tei nakaleng ka Asam kamni ban penwen rengila bahakan ka por nakaleng jong ka Asam kuan pen misange no barhak te jakapat nakaleng ka Asam kawan ban wan ra da ka GCB ban wan tre te jaka te kani kalong ka jing pelengo nakaleng jongi ban nakaleng jongi ku abaka sarkar Meghalaya ka ban le lo ti ka berta Kumjuru nak leng sarkar Asam kelah tu bersina ketika disability center di mental hospital yang kipo Asam dan kejingkip jong ke sarkar Meghalaya. Tekni kalau ka kaji penting ka agreement. Nak leng jongi kerpat ke sarkar Meghalaya ko di ban sim bad di ban le teng kumba ke sarkar Meghalaya kale ya ki khasi jong yang ti nak leng jong ke sarkar Meghalaya di ban le teng kinde ban sya mansina ya ketika sentar hang te Teke ba laipat ini keren wedip ka jingwan bu ya kita pilar apo chin atisnong moyam sim bat apo chinong pilar hangte badan ang ka jing sutu jingmot apen ka sarkar Meghalaya ka Asam ni yo kade ka jing tumu jong ka Asam manwan kini juborno iti jaka lengba ka jing bu pilar mana ka rem jok sarkar Meghalaya kamla ban le yo hadin kan poi ka jing ba ya kiti jaka ni sya ban kini no lengba ka jing bu ite ki maupun te ni kwa ban panjing sai nak lang sarkar Meghalaya kalayo na ang pagkajing thok abi de pagkajing bu ini gi jipen bet ya ka nak lang sarkar Meghalaya kan bet Asam abi de kini gi jing Asam kajing aino jaka jong ka Meghalaya sya Asam man Asam ko Meghalaya ni sibun gi jing duna abi de ka jing yo nong jong kasi jong ni lanang ipe ko riboy lanang ipe tis ko malangkona ladu sibun gi jaka ba kasi garo jong ni kiduno kibak kwa bandar Meghalaya handrei lemba ka muyu ba kamno ke jistu jingmot hapedang ki patba kinang ba silong nang ta ba sarkar long ka wanrat jing mentah ba de ba kini ki kenrum keram te syaban jakum kane hakba de betan ka phase 2 nak leng sarkar Meghalaya ba sarkar Asam ki tumuban peniak syakmat ban ya keren mirip ka langpi te nak leng jongi syab kin jakum kita ngi kwa ba nak leng sarkar Asam kadiban khotsha nak leng sarkar Meghalaya kadiban khotsha yaki pajba yaki shnong yaki hima ban ya plu jingmot ban de ban yo ka jing menjur lengba jong ki pajba lengba jong ki rang ba shnong lengba ka hima ba kita ki jaka ki diban le Asam rei lem kumta nak leng jongi rengkap ki pajba ni nom sya ba kita ki jaka ki le lem ke jingkip jong ki pajba te nak leng jong ni ka seng kentu yaki nong hikmat ya mele ki MDC bangim de ban put roi tang hapo shock election reki di ban trace tom nadu baki job akini snem di akini snem kumjuti kumjukran mere puput Asam kihla tang syok war kihla tang syok election kani kalong tang jing sim kabu ya ka judge ben rejongi te nang ni sikmat tu ya ki nong ikmat jongi
balada ki kwa sya ba ki ijen mere kum ba ki halai ke kuar ki ban halah kum ne kapor ke jing don kam ke ba ka rikasi jongi don kam ki no mikmat ba kin long kita ki nong yalam ki leader namba ngila ban yo eta ka jing thu ke ba ka jet ben ri jongi ka kwa ring hadin mangilale ya kendo ya udisi pula kular scam ban usa ya keren kini Asam pada keleng ju ula orang ba umpat yo halor ka MOU beli sign haki itu bijaka ki beladab tenang scam makin singit saya ita ki jingthok keleng jongi leng ba udisi ban ngila ban pe ita ki AKA barak kajing persangan ai kajing jong ikong silamon kajing sinai kajing keleng jong deputy commissioner ula kular ban wat jing tip ban pha inquiry habade te kam badang kaleng jongi la tu ya i ba ide ban la kamploi klamba kini ki ibarat kinlong kejing mentoy ya pai bang ti tena kaleng jongi haba kani ke jaka kala de ban register po hima kala dei automatically kala de jongka rekasi jongi dengan karai berdan kam te kejing thok ba ki haban pan